hanyuma rero mbasuhuza mbifuriza ibihe byiza mwebwe muri mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ikaze muri aya makuru. Ni inkuru itunguranye kandi ikomeye cyane kuri Madame Louise Mushikiwabo, umunyarwandakazi wari uhagarariye u Rwanda mu matora ateganyijwe muri Nzeri uyu mwaka wa 2026 mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Asanzwe ari we muyobozi mukuru cyangwa se umunyamabanga mukuru w'uyu muryango ufite icyicaro i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Murabizi ko yarahatanye n'abandi bakandida bakomeye cyane harimo wo muri Mauritania, akaba ndetse harimo n'uwitwa Amato Lumumba. Uyu ni umukobwa wa Patrice Lumumba waharaniye ubwigenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere gato yo kungaruka kuri iyi nkuru, reka maze mabwire ko yari makuru mu buryo bw'inshamake nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga muri rusange. Nuko mu gihugu cy'Ubufaransa Marine Le Pen yemeje ko aziyamamariza kuyobora Ubufaransa 27. Umunyapolitike uhagarariye ishyaka National Rally Marine Le Pen yatangaje ko azatanira kuyobora Ubufaransa mu matora ya perezida ateganyijwe muri 27 nyuma y'uko urukiko rw'ubujurire rugabanyije igihano yari yahawe kimubuza guhatanira umwanya mu bya politiki y'iki gihugu. Urukiko rw'ubujurire rwahamije Marine Le Pen icyemezo cy'icyaha cyo kunyereza amafaranga y'inteko y'umuryango umwe w'Uburayi European Union, ariko avuga ko azajurira iki cyemezo cy'urukiko. Urukiko rwamugabanyirije igihe yari yarabujijwe kwiyamamaza kiva ku mezi 60 agirwa 45, harimo 30 asubitse, ariko Le Pen azakomeza kuvuga ko azajurira urukiko rusesa imanza mu Faransa. Nyuma y'isomwa ry'urubanza, Marine Le Pen yahise atangiza urubuga rwe rwo kwiyamamaza ndetse asaba abatora kumushyigikira, ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'igihugu, aho umukandida ashaka kuyobora igihugu nyamara kandi yarahamijwe icyaha kijyanye no gukoresha nabi umutungo wa leta. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo TF1 nyuma y'amasaha make urukiko rutangaje icyemezo, Marine Le Pen yagize ati: uyu munsi ndi umukandida mu matora ya perezida, abafaransa nibo bazagira ijambo rya nyuma. Marine Le Pen umaze igihe ayoboye mu ikusanyabitekerezo rikorwa mu baturage yavuze ko azajyana ubujurire mu rukiko rusesa imanza. Ubujurire abutanze bwatuma icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire kidahita kandi gishyirwa mu bikorwa. Mu bihano yahawe harimo kwambara igikomo cy'ikoranabuhanga ku kaguru mu gihe agomba kandi kumara amezi 15 adahatanira imyanya mu matora. Aya mezi akazabarwa guhera muri Werurwe 25. Mbere yari yarahanishije kandi gukumirwa imyaka igera kuri 5 mu bikorwa byo guhatanira umwanya muri politike. Muri icyo gihe National Rally yari yaratangiye gutegura uburyo umusore imyaka 30 witwa Jordan Bardella ushyigikiwe cyane na Le Pen yazaba umukandida w'ishyaka mu gihe Le Pen atabasha kwitabira amatora. Ishyaka rya Le Pen riyoboye mu ikusanyabitekerezo mbere y'amatora ateganyijwe muri Mata 27. Marine Le Pen umaze kwiyamamaza inshuro zigera kuri 3 atsindwa mu matora mukuru w'igihugu, ubu yizera ko abaturage bashobora kandi kwirengagiza icyemezo cy'urukiko cy'uko yahamijwe icyaha. Ati nta buryo na bumwe busigaye bwatuma kandi ntiyamamaza mu 27. Yabwiye TF1 ko ubujurire bwe mu rukiko rusesa imanza buzamuha uburenganzira bwo kwiyamamaza atambaye igikomo. Urukiko rukuru kandi rusesa imanza rwigeze kandi kuvuga ko mu gihe habaho ubujurire ruzagerageza kandi gufata icyemezo ku rubanza rwa Le Pen mbere y'uko amatora aba muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa ni menshi cyane, nuko Minisitiri Olivier Nduhungirehe yunamiye kandi abanyasirayi baguye mu gitero cya Hamas. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yasuye ari urwibutso rw'abanyasirayi baguye mu gitero cyagabwe na Hamas ku itariki ya 7 Ukwakira 2023. Nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, Minisitiri Nduhungirehe yasuye urwibutso ruzwi nka Nova Music Festival Memorial isite Irem mu majyepfo ya Israel, aho yunamiye abantu bahitanywe n'igitero cy'iterabwoba cyaba ku itariki ya 7 Ukwakira 2023. Iyi Minisiteri yavuze ko uruzinduko rwari rugamije kandi kwibuka ndetse no guha icyubahiro abazize icyo gitero kibasiye abitabira ibirori byo mu bya muzika byaberaga muri ako gace, kikaba kandi cyaraguyemo abantu benshi. U Rwanda na Israel bisanzwe bifitanye umubano ushingiye ku bufatanye mu nzego zitandukanye, aho ibihugu byombi kandi byagiye bigaragaza ko amateka y'ibyago byabaye ku baturage babyo ari isomo ryo kurwanya urwango n'ihohoterwa rikorerwa abasivili. Uruzinduko rwa Minisitiri Nduhungirehe ruje mu gihe ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwo hagati gikomeje gukurura impaka ku rwego mpuzamahanga nyuma y'intambara yatangiye nyuma y'igitero cya Hamas kuri Israel mu Ukwakira 2023.
igitero cyo ku itariki ya karindwi kwa makumyabiri na gatatu cyagabwe n'umutwe wa Hamas ku baturage ba Israel cyatangiye kandi ubwo abarwanyi bawo binjiraga muri Israel baturutse muri ntara ya Gaza bagaba ibitero ku baturage ndetse no ku birindiro by'inzego z'umutekano. Muri icyo gitero abantu benshi barishwe, abandi barashimutwa, harimo n'abari bitabiriye igitaramo cya muzika cya Nova Festival cyaberaga hafi y'umupaka wa Gaza na Israel. Igikorwa cyabaye intandaro y'intambara ikomeje hagati ya Israel na Hamas, ikaba yarateje ibibazo bikomeye cyane by'umutekano n'ubutabazi mu karere ka Gaza mu burasirazuba rwagati, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Amakuru akomeje kugenda avugwa ubu tuvugana muri aka kanya nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yanenze imvugo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ayitanyandagaze, ariko ashimangira ko itabangamira icyubahiro n'ubunini bw'igihugu cye. Ibi byabaye nyuma y'uko Trump avuze amagambo akomeye cyane ku buyobozi bwa Iran, aho yabwise abantu b'abanyarugomo ndetse avuga ko adashaka kongera kandi kugirana ibiganiro nabo. Aya magambo yaje mu gihe kandi umwuka mubi hagati ya Washington na Tehran wari wongeye kwiyongera nyuma y'uko Amerika yongeye kandi kugaba ibitero kuri Iran. Araghchi yanditse ku rubuga rwe rwa X ashimangira ko kuvugisha abanya-Iran mu buryo busesereza bidakuraho ubunini n'agaciro by'igihugu cyabo. Yongeyeho ko abanya-Iran bazwiho kugira umuco wo kubaha abandi, ubupfura n'indangagaciro zikomeye, bityo ko batitabira gusubiza amagambo mabi bakoresheje andi magambo mabi, ahubwo basubiza mu bikorwa. Nubwo Minisitiri Araghchi atavuze Trump mu izina, itangazamakuru rya leta ya Iran ryatangaje ko amagambo ye yari igisubizo ku byo Perezida wa Amerika yavuze mu nama yagiranye n'umunyamabanga mukuru wa NATO Mark Rutte, ubwo yavugaga ko yumva amasezerano y'agahenge hagati ya Iran na Amerika yarangiye. Bwana Trump yavuze ko agahenge kari hagati y'ibihugu byombi karangiye, aravuga ko ubuyobozi bwa Iran buyobowe n'abantu bafite imitekerereze mibi kandi ko igihugu gishobora gukoresha intwaro za kirimbuzi mu gihe cyazibona. Ikibazo cyaje mu gihe Amerika na Iran kandi byongeye kugirana ubushyamirane nyuma y'ibitero byakorewe amato y'ubucuruzi yaranyuze mu nyanja ya Hormuz. Iran yavuze ko ibitero byongeye kandi gukorwa na Amerika binyuranyije n'amasezerano y'ubwumvikane yashyizweho umukono ku itariki ya 17 Mata Kamena, ndetse isezeranya ko izihorera. Impande zombi zikomeje kandi kutumvikana ku buryo amasezerano y'agateganyo y'amahoro agomba kandi gushyirwa mu bikorwa, cyane cyane ku bijyanye n'ubwisanzure bw'amato y'ubucuruzi mu muhora wa Hormuz, aho Iran ivuga ko ifite inshingano zo kugenzura urujya n'uruza muri ako gace. Reka tujye kuri Madame Louise Mushikiwabo, umunyarwandakazi, akaba rero amakuru aturuka i Paris uko byagiye binagarukwaho nuko hagaragaye itandukaniro rikomeye cyane hagati ya Mushikiwabo nabo bahataniye kuyobora OIF, nk'uko Nduhungira yabivuze. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungira yatangaje ko hagaragaye itandukaniro rikomeye mu bushobozi bw'abakandida bane bahataniye kuyobora umuryango wa Organisation Internationale de la Francophonie uhuza ibihugu bikoresha Igifaransa. Abakandida n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo, Juliana Matora Mumba wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Kumba Bey wo muri Mauritania ndetse na Dacius Ciolos wo muri Romania. Minisitiri Nduhungirehe yitabiriye igikorwa cyo kumva imigabo n'imigambi y'abakandida cyitabiriwe n'abagize inama y'abaminisitiri ya OIF izwi nka CMF i Paris mu Bufaransa ku itariki 30 Kamena 2026. Yasobanuye ko iki gikorwa kibaye ku nshuro ya mbere kiri mu mavugurura yazanywe n'umunyamabanga mukuru wa OIF Madame Louise Mushikiwabo, cyitabiriwe n'abahagarariye ibihugu 49 barimo abaminisitiri 23. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko abakandida batatu bitabiriye iki gikorwa, imbonankubone Juliana Amatoro Mumba we yitabira yifashishije ikoranabuhanga rihuza amashusho. Yatangaje ko buri mukandida yafashe iminota 20 yo kwisobanura ndetse no gusobanura imigabo n'imigambi. Afite iminota 30 yo gusubiza ibibazo by'abagize inama y'abaminisitiri y'uyu muryango. Minisitiri Nduhungirehe rero yavuze ko nyuma y'iki gikorwa abagize iyi nama banzuye ko abakandida basobanuye imigabo n'imigambi yabo mu buryo bwubaka kandi ko nta guhangana kwabaye hagati y'ibihugu cyangwa se ubwabo. Ati aba bantu banashoboye kandi kuganira mu bupfura ndetse no mu bwubahane ubwo bari mu gikorwa cyo kwakira cyayobowe na Perezida wa CMF wo muri Cambodia. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko abagize iyi nama babonye itandukaniro rikomeye hagati ya Madame Louise Mushikiwabo n'abandi bakandida mu bijyanye n'ubunararibonye, ubushobozi n'ubuhanga, ariko ko ibyo bidakuraho ko buri wese afite aho ashaka kugeza umuryango. Atari ko buri wese yabonye itandukaniro rikomeye ku ruhande rumwe hagati y'ubunararibonye, ubushobozi n'ubuhanga. Ati bwa Louise Mushikiwabo bwo gutunganya dosiye ndetse n'ubw'abandi bakandida batatu
bahatanye, ariko ntibikuraho imigabo n'imigambi ati y'ukuri abakandida bose kandi bashoboye kugaragariza umuryango uduhuza. Nyuma y'iki gikorwa ikizakurikiraho ni inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yo muri OIF iteganyijwe mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia ku itariki ya 15 na 16 Ugushyingo 2026 niyo izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Hanyuma reka babwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda agarukwaho ubu tuvugana mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi, nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza, byinshi biba bikomeza kugenda bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye nk'uko nakomeje kugenda mbigarukaho. Hanyuma mbabwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibijyanye n'icyorezo cya Ebola bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, ndetse ubu ngubu amakuru ahari avuga yuko abantu bamaze guhitanwa n'iki cyorezo bamaze kugera kuri 600. Minisiteri y'ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abo byemejwe ko bamaze kwandura Ebola muri iki gihugu bamaze kwandura Ebola ku itariki ya 7 Nyakanga 2026 ari 1759, bari 600 bamaze gupfa. Mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo habonetse umurwayi wa kabiri wa Ebola, uretse uwo byemejwe mu cyumweru gishize ko yaturutse mu gace ka Niania muri Ituri. Iyi minisiteri ntiyatangaje aho undi yaturutse. Iyi minisiteri igaragaza ko muri Kisangani hatangiye kandi gukazwa uburyo bwo gukurikirana abantu baba barahuye n'abandi iki cyorezo kugira ngo kidakwirakwira muri uyu mujyi uri mu mijyi ikomeye cyane muri RDC. Mu cyumweru gishize intara ya Hotwell nayo yabonetsemo umurwayi umwe wanduye Ebola, byemezwa ko ari umwe mu baturutse ikigo nderabuzima cya Niania ubwo cyaterwaga n'abaturage. Raporo ya Minisiteri y'Ubuzima yasohotse mu ijoro ryo ku itariki ya 8 Nyakanga igaragaza ko intara ya Ituri ariyo icyugarijwe cyane n'iki cyorezo, cyane cyane mu bice birimo Bunia, Mongbaro ndetse na Rwampara. Kivu y'Amajyaruguru niyo ikurikiraho mu kugira ubwandu bwinshi. Icyakoze umujyi wa Goma nturongera kandi kubonekamo umurwayi wa Ebola kuva ku itariki ya 17 Gicurasi 2026. Mu gace ka Miti Muresa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo habonetse kandi abarwayi bagera kuri 3 ba Ebola, barimo umwe wapfuye. Kuva tariki ya 26 Gicurasi nta wundi murwayi urahaboneka nk'uko amakuru abishimangira. Mu makuru yandi rero akomeje kugenda avugwa nk'uko narimbi babwiye mu kanya gato kashize, ibitangazamakuru biba byakomeje kugenda byandika inkuru nyinshi ziba zikomeza kugenda zivugwa, gusa babwira ko Amerika igiye guha Ukraine uruhushya rwo gukora misile za Patriot. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemereye Ukraine ko izahabwa uruhushya rwo gukora misile z'ubwirinzi bw'ubwoko bwa Patriot, ibintu bishobora gufasha kandi Kiev kwirinda ibitero bya misile ziremereye z'Uburusiya. Bwana Trump yabwiye Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ubwo bahuriraga mu nama ya OTAN yabereye i Ankara muri Turkiya kwa gatatu, ati tugiye kubaha uruhushya rwo gukora Patriot, ntekereza ko bashobora kandi guhita bazikora vuba ni tubasobanurira uko bikorwa. Yavuze ko atarabimenyesha bigo bikora izi ntwaro byo muri Amerika birimo Lockheed Martin ndetse na RTX Corporation, ariko ko izagenda neza. Patriot ni intwaro zifashishwa kurinda ikirere zikoresheje ubushobozi bwo kumenya ndetse no gushwanyaguza misile zigenda mu kirere, zikaba zibarwa mu nziza kurusha izindi ku isi, ndetse ni na zimwe mu zihenze cyane. Batiri imwe ya Patriot irimo misile igura hafi miliyari 1 y'amadolari. Izi ntwaro kandi zizasaba igihe kirekire kugira ngo zikorwe, kuko hakorwa misile 600 gusa buri mwaka nk'uko Minisiteri y'Intambara ya Amerika ibitangaza. Amerika ntishaka gutanga nyinshi muri izi misile kuko yakoresheje hafi 1/2 cy'ububiko bwazo mu ntambara yagiranye na Iran muri mwaka, nk'uko ikigo cy'ubushakashatsi mu mutekano Center for Strategic and International Studies kibitangaza. Bwana Trump yakomeje agira ati dufite Patriot ariko ntabwo dufite nyinshi, natwe turazikeneye. Nubwo yavuze ibi, Ukraine yo ikeneye izi ntwaro buryo bwihutirwa. Mu mezi aheruka Moscow yongereye kandi ibitero ikoresha misile ziremereye cyane muri Ukraine, aho mu cyumweru gishize gusa apfuye abantu benshi cyane muri Kiev. Mu mpera za Gicurasi Zelensky yari yemeje ko Ukraine yasabye Amerika kwiyemerera gukora Patriot ikoresheje uruhushya rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero Iran yo yongeye kandi gukozanyaho na Amerika. Trump yemeza ko agahenge karangiye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko agahenge hagati ya Amerika na Iran karangiye, ashinja Iran kugira ubuyobozi buzobereye mu guhika.
ni nyuma y'uko igisirikare cy'Amerika kimishije urufaya rw'amasasu ku hantu 80 ha Iran kiziza ko ariyo yagabye ibitero ku bwato buri kunyura mu nzira Hormuz. Tariki ya 8 Werurwe 2026 ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwa hagati CENTCOM zavuze ko zagabye ibitero byinshi cyane ku butaka bwa Iran ndetse no ku bwato bw'intambara bwayo. Amerika yavuze ko yihimuraga kuri Iran ndetse nayo yarashe ku bwato butatu bwanyuraga muri Hormuz ishinja Tehran kutubahiriza agahenge. Iran yavuze ko ubwato bumwe bwarashweho bwari ubwa Qatar, yavuze ko yaburasheho kuko bwavuniye ibiti mu matwi babutwaye bakanga kandi kumvira umuburo bari bahawe. Bivuga ko Iran yatanze amabwiriza ko ubwato bwose bushaka kunyura muri inzira bugomba kuba bufite uruhushya rwatanzwe nayo. Nyuma y'uko intambara yongeye kandi kurota, ingabo z'umutwe wa Islamic Liberation Guard Corps zatangaje ko zarashe nazo ku bikorwa 85 by'Amerika biri muri Bahrain na Kuwait, ndetse zongeraho ko zahanuye drone za Amerika za MQ-9 ubwo yari mu nama na OTAN iri kubera i Ankara muri Turkiya. Trump yibasiye ubutegetsi bwa Iran abwita igihuha kuba budashobotse n'andi mazina agaragaza ko Iran idashobotse, nyuma arenzaho ko agahenge karangiye. Sinshaka kugirana amasezerano nabo, nzavugana n'abahuza bacu bashaka ibiganiro, ariko mu gihe ngifite impungenge kugirana nabo amasezerano no guta umwanya n'abahwitsi bayobowe n'abarwayi. Mu kwezi gushize nibwo Iran na Amerika byemeranyije amasezerano yo guhagarika intambara burundu. Icyakora umushinga w'amasezerano wagombaga kandi kwigwaho mu minsi 60 ukabona kwemezwa burundu. Amerika yemeye kutongera gukumira ubwato bwapfaga cyangwa se bujya muri Iran, mu gihe Tehran nayo yari yemeje ko izakora uko ishoboye ngo ubwato bunyure muri Hormuz butambuke nta nkomyi. N'umushinga w'amasezerano ariko wari ukubiyemo izindi ngingo nko gusana Iran, kuyikuriraho ibihano, kuzibukira intwaro za kirimbuzi kwa Iran n'ibindi. Icyakora impande zombi zongeye kandi gutana mu mitwe. Byinshi rero biba bikomeza kugenda bivugwa, ariko reka tugere dusatura umusozo w'aya makuru. Tujye mu bijyanye n'ubutabera. Mbabwire ko makuru yerekeye ubutabera, abanyamategeko bunganira Dr Jean Rwamucyo uri kuburana ubujurire mu rukiko rwa Rwanda rwa Paris mu Faransa bagerageje gutesha agaciro raporo y'isuzuma ryakozwe n'inzobere mu mitekerereze Dr Emmanuel Semiatiki. Mu kuwakira 24 Dr Rwamucyo wayoboye ikigo cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda cyari gishinzwe ubuvuzi rusange yamijwe ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu, ari kuburana ubujurire kuva tariki ya 9 Kamena 2026. Mu byo abanyamategeko ba Dr Jean Rwamucyo basabye urukiko rwa Rwanda bishobora kandi kubafasha kugaragaza ko atakoze ibi byaha, harimo isuzuma ry'inzobere mu bijyanye n'imitekerereze rigakorerwa raporo igasobanurirwa mu rubanza. Ku munsi wa 20 urubanza rw'ubujurire rwa Dr Jean Rwamucyo, urukiko rwasabwe kwakira raporo y'isuzuma ryakozwe na Dr Semiatiki kugira ngo iyi nzobere yitangeho ibisobanuro, ariko abunganira uregwa barabyanze. Umunyamategeko Maître Alexandre Struman uri mu wunganira Dr Jean Rwamucyo yavuze ko nta munyamwuga raporo ya Semiatiki yakoranywe ko itubahiriza ihame ry'uko ukekwaho icyafatwa nk'umwere ica urubanza. Umushinjacyaha yasubije ko Semiatiki ari inzobere y'urukiko rwa Rwanda yarahiriye inshingano, yibutsa abanyamategeko ba Dr Jean Rwamucyo ko aribo basabye ko iri suzuma rikorwa. Nyuma y'izi mpaka, Semiatiki yahawe umwanya kugira ngo asobanure uko yabonye Dr Jean Rwamucyo mu kiganiro cy'amasaha arenga 2 cyabereye muri gereza uyu munyarwanda afungiwemo tariki ya 20 Kamena 2026. Dr Semiatiki yagaragaje ko yasanze Dr Rwamucyo ari umuntu uba ashaka gukoresha ubwenge no kugenzura abo bari kuganira nabo, ndetse no kubahisha amarangamutima ye, udasubiza ibibazo mu buryo butaziguye, ahubwo ufata umwanya munini cyane asa n'uwigisha. Iyi nzobere yagaragaje ko Dr Jean Rwamucyo aticira urubanza, ahubwo ko ahora atunga urutoki abandi, aho yisobanura nk'umuntu urengana wafashije ikiremwamuntu agashinja inzego z'ubutabera kumwibasira. Dr Semiatiki kandi yagaragaje ko yasanze urubanza rwo muri 24 rutaragize icyo ruhindura kuri Rwamucyo, bityo ko bigaragara ko ari kwifashisha ubujurire bwe nk'uburyo bwo kugaragaza imbaraga afite abinyujije mu kuyobya abantu. Maître Sutman yabajije Dr Semiatiki niba abona impamvu zatuma Jean Rwamucyo agirwa umwere. Inzobere imusubiza ko ntazo izi. Nibwo uyu munyamategeko kandi yahise yayibasira agira ati ese ntiwibuka cyangwa se ntiwabisomye? Perezida w'iburanisha yese aca mu ijambo uyu munyamategeko amwibutsa ko akwiye kandi kubaza ibijyanye n'isuzuma aho kwibasira inzobere.
uyu mucamanza yasobanuye iby'inyandiko urukiko rushyikirizwa Dr Jean Rwamucyo, avuga ko inyandiko zose rushyikirizwa ziba ziri mu nyungu z'abatanze ikirego kandi ko ateganya kubivugaho birambuye mu gihe kiri imbere nk'uko amakuru akomeza kuyabishimangira. Ndabashimiye cyane rero, ndabifuriza kandi ibihe byiza.